lungril channel thlir tu tele ngai thatu zong zong te in zo vai in ti bai vek ule ole tun hnaya lengpui ram IAF nena hralh chung changa ruling party ZPM party le opposition party te inkara in chin thena ana sa hleya ruling party ZPM party na press conference angko na anthule hlai hi kan ngai thanga thlir tu le ngai thatu te uluk taka ngai thaturin kan som chewa he press conference anthule hlatang hian ngai thatu te ngai dan kan siam thein ari noma ingpo ni sila tuna hian longai thaila thome tin ka channel hi khongai taka milo subscribe tu le like le comment de amino tampui turin indu sakna karon ngen bok ani e Hello me. Hey voin January ni som thum pakhat. Sang ni som ni paruka. Inri ni hian Aizol Press Club MJA te ma Indian Air Force in Lengpui le CP Rama Ram alak chung chang athilom dan pon chuana ti hun kanon mangdo na ni a MJA member te chibai kan bu ka cheu tunlaya kan ramathil thleng mitin nga event Indian Air Force in Lengpui le CP Ram an ho tur chung chang pon chuana huna min troi omna lom thu ka soya kan ram himna turata na ZPM party in trirufim tak pu chung le ram lak dan acquisition dan dik taka IAF ne na ram ho tir tura amhalak na kanon puang chuak do na ni zau taka min puan zar sak turin kan ngen ngal bok acheu pakhat na atirin IAF te hian zo puitlang theiria ram lungleya ram acquire an du'a the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 atoizong in MLARR Act 2016 manga malak antum zeta nima sela ni ni thariat sang ni somporiata IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary nena zo puitlang ram acquire antum chu andulo thule mun rem chang anzon zel thu thlenin le mun zon pui turin Mizoram Chief Secretary hi anon nge na ni sompanga thasari sang ni sompako a headquarter Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena Lengpui Airport chevela le lungdai tlang dunga ram duang an mu thule DCI zol chu mala tura khiat tir tur le no objection certificate te an mamo thu a khiat tira Revenue Department chuan niriat thasari sang ni sompako khan DCI zol hena khiat tirna pe in atul anga survey tur le report po headquarter Eastern Air Command Silong nena submit vat turin atia IAF in Ministry of Defense atanga in principle approval an mu thuai chu thil tul tak ni in additional DCI zol chu single point contact amang tur le technical area requirement thila coordinate tu tana mang turin MNF Sarkar Khan arwat ani ni somni paruk September sang ni som pakwa khan Aizol DC chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command nena ramman po chengza somre panga per square feet ani thute in principle approval om to thute ramlak tur mun te hi ramman tangkai lo baren len ani a khotol mi te pon har sana an siam lova environment clearance le rehabilitation po engma tool ti tool awmlo ti in lekha athonani ti chuan additional DCI zol chuan Command Air Force Defense Office Silong hena ni som tharuk sang ni som ni khan no objection certificate chu athon ta a he lekha hian chu no objection certificate chu IAF lekharon thon
ni som ni pakhat tharuk sang ni som pakua ami be chan ani thu atar langbok ni thakwa sang ni som ni pakhata DCI zol chon defense a state officer gawhati ne na GPS coordinate sa thlap survey map thonin ram nei tu tele khotla ngai o te nen until put te soi ho puina meeting po ni som ni panga thakwa sang ni som pakua an nei to thu te khet tir boka hemi tum hian an phut te soi sel an nei te ram document le record te uluk tak en di kho ani thu te ram man tur soi fel ani thu te le ram man po an soi ho dan chuan square feet a zathum te zani som nga te ania atopa ram man po an pom tlan thei ta ka chu chengza somriat panga per square feet ani thu IAF ne na hian riat tirani DC additional DC aizol kuta indoor le malanga tura thun na sang tak pek ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level hian ma ala zui ta zelani Reflector Act 2013 Section 9 le Section 40 dan tlo chanin state sarkar chuan thu nei na ani angin social impact assessment chu national security hill ani awang le aman mo thla ka wangin danina phalangin SIA hi exam ani ta a SIA exam hi tulbik thila sarkar ma salama po pek fo to thin ani ram chu compulsory acquire turin preliminary notification section 11 in thune na pe kangin ni som panga thanga sang ni som ni panga revenue department chona chuata a IAF te an man mo wangin section 11 clause 5 in final declaration notification chu ma a preliminary notification in a phu te chin felnan thani chung IAF te hian sarkar an nge na ram nei tu ten en anin biak ron fel to thu an soi wangin phalsak anni revenue department ne na IAF le DCI zo ten final declaration notification chu tura an ron dil chu revenue department chon section 11 noya malak tu te ala felem ti dan in aphut anga hian masak adwa wangin ni ko thasari sang ni som ni panga khan DCI zo li lekha pe in zo na siam in revenue department chon thil tul te adil le te ani ni som panga thasari sang ni som ni panga DCI zol chhana lekha chuan ram nei tu terem ti na tele chul dang te ti felani thule section 40 clause 4 in malak dan tura soite tam tak zo kim ani thu te soin section 19 mangin declaration final notification chu tura adil chu preliminary notification chu ni som panga thanga sang ni som ni panga tanga chiara ni som ruk pani na ni som ni pasari thasari sang ni som ni panga revenue department chuan final land acquisition notification chu a chuata ani ti chuan final notification chu ani ta ka wangin land compensation award hralh za som ko pasari noi som sari pariat singa sanga za som nga panga chu defense a state office gauhati in DCI zol account na a deposit to thu chu DCI zol ne na ni ko thasari sang ni som ni panga khan a khiat tira DCI zol chuan ni som ni pali thasari sang ni som ni panga sarkar approve adil taboka sarkar chuan DCI zol dil na chu uluk takin azir chianga honorable chief minister Lengpui na in ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga lak ni in honorable CM na Lengpui ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga ni som ni paruk malam a khan DCI zol account a hian sum hi thun fel alo ni dei to honorable CM approval lak atanga ni kuana ni khat thlasom sang ni som ni panga compensation ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award chu approve in hemini vekhian DCI zol chuan order for possession of land chu a chhuah zui ve ta ani hemi chin hi apoi mo zual document tam tak a oma avaya lak chhuah vek khan hunte a heka anin nin oma po akal theya apoi mo zual a connecting ho kha tikhan kan han la chhuak ani isoi zom zelang honorable chief minister in approval apek chungchanga angai dan han soita ila he thil hi kan hriat vele aizol DC chu
local pui zui to lo turin hriat tir ani a thil om zia zo fia ani nu in a document kan kowa chung document te chu en ani nu a sarkar ma salama sarkar ma salam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti hriat ani ta a mimalram nei tu te le a lei tu te inkar thil ani awangin achunga ron nang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai to se ti in CM na file athen ma ni somni pasari tharup sang ni somni panga lengpui le sipir aram leina sumchu Mizoram Rural Bank Azol DC account na anlo thun fel der to ani ti kan soilan to kha sarkar ma sahun laya anlo ti to tele ZPM sarkar nuwa revenue department in film khur thei ang bera akal pui dan enin ani anga kalpui ni mai to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani ole he thila hian zui tur tam tak a om nge yanga mi puite pon thu dik khria thi kan chan vo ani awangin ZPM party chuan CBI chui tir nge kan du ani CBI chui tir na turatana mala turatan po hian revenue minister kal chuak ta pulal ro ki ma treasurer MNF ger headquarters ni mek revenue minister po kumnga lai lo ni tole pulal nun moi chuango MPCC senior vice president te hi ani po hi sang ni som pakwa tanga sang ni som ni pani chunga Mizoram chief secretary lo ni kha ania ani po hian soidu se chuan soitur tam tak ane anga anni pani hian CBI a hian FIR thelut ngei se kan duwa kan lo ngai chang don ani an thelut ngam lo ni chuan enge mo hlau an nei nia kan nga yang an thelu ngam ngei po kan ringa IAF ram kai noya mi puiten thil om dan dik tak kan hriat fi pha theidon ani uluk taka document te han ena han chuya an lo in dor ton to dan te an han en le thian MNF sarkar lai khan an lo ti fel thui to hle a an kuya an phuna tuyan pe a lo thei mai turin engkim kha an lo pe to ni MNF khan IAF ne na hian chatu na tan Mizoram leilung hi an lo hral felvek thei mai don ti na alo nia mi puite pon kan khelo review mai thei ani sipir le lengpui ram chungchanga arambik thila minglanga te hian puro mingliana lengpui area le puzoram thanga sipir ram garden pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni ehi sarkar le kha anin dor ton na chiang takin om vekani heng ba ka hian he thil kai noi khe turangai politician te MNF ministry hun lai kai noya le indor ton nakal zela a kheve thei tur anga kan ngai ta chu pulal ro kima ex revenue minister te ani minister hun laya indor na hi kal chho ani Wisdom moi ex planning board vice chairman hian rangzo ka mhala turin DCI zol anor thu kan hmuwa tuna congress party senior vice president nimek pulan moi chongo hi MNF hun laya IF ne naram khal tuma mala khun lai khan ni som pani thani sang ni som pakwa tanga ni som ni pakwa thasom sang ni som ni pakhat chung kum thum chung Mizoram CS ania khati hun laya DC and call to GAD changtu chu puzoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei hlom nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an puang don ti chu kan hak ta thup mai ani MNF sarkar in ram khal tura malak ma alo lak dan himlo em te IF ne na indor ton na te hi apulunga khal tuma indor na outright purchase vek ani
Mizoram in hum him na kan nei Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te hi an in dor na kal chho reng reng akhan soilan ani lawani outright purchase an rem ti lo na soilang mi lovin IF ne na hian ram hi hralh an lo tum hle ani anin don na han en khan IF ina le kha anon thon te Mizoram sarkar ina thon te khang reng reng akhan outright purchase ti hi alar em maya ka chawa article 371G au puina SMM tu MNF party te hian ram him na soilang du mi lawa he tiang ma an lo la hi nationalism keng to party in tingam tur an ni zel donem ni Mizoram Land Acquisition Resettlement and Rehabilitation Act 2016 dan act nol to po kha atul na nga chuan man the ni ti po a he chiang tu an ni heta MLARR Act 2016 hi 2017 a khan Mizoram man tla kan ni lawe ti in high court in an nola nol ma sela thil tu la chuan man kha an rem ti thawani atira tang rengin ramlak tur hi tin zone nei sa ani ti document atang te in a hriat le a August ni sang ni som pariata Mizoram Chief Secretary nena IF ten ram an momo thu an thena September ni khat sang ni som pariat hian Lengpui ram nei tu hian CS nena ram anei thu a thlen nga la ni som ni pani January sang ni som pakua DCI zol in CS nena lekha athona phei chuan heng ram pani bak hi Aizol district a hun rem chang dang aom lo thu azia khielani August ni a CS in IF ten ram an du thu lekha manga DCI zol a khil khan an nu loka mi pakhatina ramma nei thu aron hril nol mai theite kha mantrang ei tum te hian uluk tak hian engkim hi atira tang hian an lo ve khiewani lo mo ti hi ngai dan om the ani ni som ni pan hi January sang ni som pakua DCI zol charge la tu in CS ne na lekha thona phei chuan Aizol district a Lengpui ram ang tluka ram rem hi khoya ma hundang a om lo ani atia chu mai ni lovin Aizol district a si parents si phir tlang dung khi atlang a sang berani ati bokani khatiang khan tin zone nei ranin ramlak tur chungchanga po hian ma an lo la ni ZPM sarkar in thil om dan alo hriat azir chian nu in MNF in ram khal alo tum dan outright purchase chu a him lo zia hria in len acquisition dan ang thlapa malak tha ati angin malak zui anita a tuna IF teram lak hi a ho tir len lease kalphung ang kalpui tur alo ni ta ani Defense Ministry chuan form om sa mangin rule 7 manga anron deal huna state sarkar chuan rule 7 clause T clause le clause A mangin a ho tir theyang outright purchase chungchang hi ngai tu chia ngai khop maya Mizoram revenue dana mo len acquisition dana mo outright purchase hi om lovani notification mangin chief secretary in munzim te kong lai tur engemo Aizol khopui chunga amo special deuh takati ngai ram zim te poi tok lo china te chon notification mangin an lo ti ve china ni mai theya amaro chu hetianga ram leilung mun poi mo lu tuk le zau tak pek na turata na outright purchase anga an lo indoor char mai hi amak kan tia ZPM sarkar chon hei him lowanga in March sang ni som pakhat sang ni som ni panga a assembly session a revenue minister in right to fair compensation act 2013 apud lua house in a pom tak dan mangin him takin Mizoram mi puite himna le ram himna ngai tu chungin ZPM sarkar khan uluk taka ngai tu chungin ala lon chhota ani ZPM sarkar hi lo piang lo ta se
Lengpui ram le si phi ram chu len a kui son dan po zom mu mal lovin MNF sarkar khan apulungin chatuana tan IF ne na hian alo khal don ti hi anin dordan zong zong a hian a chiang em ani eng thu nge an soi ti te kan ngai changa press conference te an ko ta a nimina congress pon kong zo te anan hoi hot ta a kan thil ti dan kan chianga an du te han soi phot se i ngak da yang kan tia voina helai mun a hian zoram mi pui te hne na thudik kanan puang chuak ta ani dan ang taka IF ne na ram hi ho tir tur alo ni tak awangin Lengpui le CP ram hi DCI zol kuta a omta ani tuna hian chulai ram chu khulai ram le khilai ram chu tu kuta nge omta ti chu dan ang takin DCI zol ram la tu tura thune na sarkar na pe kuta aluta ani Mizoram sarkar kuta aluta ti na ni chu IF kuta list a ho tir tur chu kan soi to ang khan dan ang takin Ministry of Defense IF chuan Mizoram sarkara aron deal alangai don chau ani asoi ma sa ten an soi oi om wang ringot hian thil hi ani ngot lo tuna kan thil soi te hi kan journalist kan thopui ten in khechiang du'a a supporting documents zirchian induni pon MJF fraternity big tan chuan pek kanin huamani pulal doma kai hoi sarkar mi pui sarkar hi heram leina thila hian akut afai hle a kan chuan kan chief minister pulal doma hi kum som ai rei CM tura kan voucher ani boka he thilai na kut afai ani ti kan ria a kut fai lo angangai kan omani chuan lipse kan ngamani ke revenue minister po hian kangama mi pui kuta om kan nia politics in beina ringmota he thil hi top lo se ti hi kan du thu samani tu te he nange he ram man hi alu ti te tu te nge man tang ei ti te hi mi pui khet chak zom tak ani nge yanga hunin alaron highland nge i be se yang u IF tena Lengpui le CP ram defense thila an mamo thua hian India sarkar chuan air defense atan amamo le ti phat rual ani lawa amaro chu sarkar kal to tele IF te indor na hi aziak uluk ta kan chiar hian lung a chi ani enga tinge kan ramdan himna Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te MNF ina an soi 14371G te po kan ram himna turatan hian an lo lek lam mi lo le BERF 1873 chuan inner line permit min pe a non tribal ne na ram tiral phallo na te Tin Land Revenue Act 2013 pon Mizo po ni se Mizoram a cheng an ni lo chuan Mizoram a ram pek a phal lo ani chu tiang khop chuan kan dan te hian min hum hima chu tiang ani la ya an man ro soi lar em thin te nam party in ti ten soi po an soi ngam lo mai hi amak kan tia tin outright purchase anga thui deuh mai ma an lo la to ti kan an mu te hian alung chiat thaka apoi ani chu wang chuan voina press mi te ma a kan thuron puan so hi azau theyang berin zoram mi pui thean ria sela in pu mo na sakli ringota politics bola top lo se ti hi kan du dan ani zoram lalpan mal som ro se kan lo me